Jej! Zdravo, ja sam Milica Venova sa bloga Venova Fashion Freak, a ovo je Jelena sa Šminkanja sa Jelenom. Ćao! Danas smo pripremile za vas ovaj fenomenalan make-up tutorial, znači ovo je magija, ali mi ćemo vam pokazati kako to da uradite, vrlo jednostavno. Pogledajte ovaj video do kraja.
To je bilo sve za ovaj video tutorial, a također smo vam spremile i video gde pominjamo naše omiljene drogerijske favorite koji možete pogledati na Jecinom kanalu. Negde ovdje. Da. Ostavit ćemo vam video i tu i ispod u opisu. Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!